Ondel-ondel mau makan mie nih. Ada yang mau gak? Yuk ikutin yuk. Yuk. Mau makan mie apa bang? Bagi Eneng dong bang, mie-nya bang. Enak tuh kayaknya. Iya deh pok. Nanti aneh bagi. Tapi jangan banyak-banyak ya. Dikit aja. Oke deh bang, ditunggu ya bang. Makasih bang. Baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Enak loh teman-teman, minyak. Oh, enak. Lagi. Enak loh teman-teman, minyak. Oh, enak. Lagi. Bagi dong bang, Neng enak nih. Enak. Enak ya. Bagi dong bang, Neng enak nih. Enak. Enak ya. Udah bang, habis makan kagak ngopi. Ngopi apa? Neng bikinin ya. Waduh, boleh juga nih Neng, ngopi enak nih. Boleh dah bikinin dah tuh dah. Yang hitam yang pahit. Wih, udah jadi nih Neng. Aneh seruput dulu ya Neng ya. Wah, enak nih Neng, mantep. Melek mata langsung. 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 Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa nih di subscribe sama like-nya. Semoga berkah semuanya deh. Amin. Makasih ya udah pada nonton di mari ya. Sekali lagi makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.